Yes, nkuko mubibona iyi ni yawe TV ngende yemi Rwanda nk'ibisanzwe, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Aha rero turi ni Nyabo, ni ku kiraro cyo ku Kinamba ahakunzwe guca ibinyabiziga byinshi. Nkuko mubibona rero murabona imvura ni nyinshi huzuye, nanjye gufata amashusho ni ibintu byangoye cyane. Iyi bisi rero ikaba yafashwe n'umwuzure cyangwa se ibiza. Bimwe abanyarwanda cyangwa se leta y'u Rwanda gushishikariza abanyarwanda ngo bave ahantu hatemewe n'amategeko. Rero aha nkuko mubona ko aya masaha murabibona nkuko rero tubikesha urubuga rwa polisi y'u Rwanda, bakaba bamaze gusohora itangazo ko aka kanya umuhanda uva Remera werekeza Kimihurura ufunzwe, ndetse n'umuhanda uva Nyabugogo werekeza mu tundi duce twose natwo ufunzwe. Rero komeza ukurikirane yawe TV kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu. Ngende Rwanda nk'ibisanzwe, iyo ni yawe TV.